Sergeant. Yes afande. Uri tayari dukora akazi? Ngendi tayari. Usibye niba hari izindi ngegera zitari tayari ariko ngendi tayari ubu ndamufite. Uramufite? Ubu ndamufite kabisa rwarutwarwa rumeze nk'uruhaza. Ubu ndarufite rutemeye. Kandi ubu dore ko wasaze urajupima mu maguru. Oya ndapima mu gatwe. Ndapima hori humura. Kambanze ndegera neza imbunda sha afande buretse gato. N'amasasu arimo. Ntari bugucika ubukoko. Humura rwose ndamufite nushaka n'agatafari ndakabarura. Icyo ngicyo umutwe ndawufite. Kiri kwibaraguza kitazi ko ngifite. Uretse numve. Ngegera zanjye abaturage banjye mutuye muri aka karere muraho. Nge banyita Trump umuntu uzabayobora ingegera zitashobotse nkaziha banyina. Mukomere. Uyu munsi nshaka kubabwira ko nimuramuka muntoye muzajya mu kigage cy'ubuntu. Mukanywa umusururu kwa Kararize w'ubuntu. Mugatembera ahantu hose bakabaha ibiraha by'ubuntu. Turi kumwe abaturage. Nta muntu uzongera kugendera amaguru. Buri wese nuko umushakira umunyonzi uzajya muvana mu rugo iwe imugeza ku kazi. Buri wese nuko uzamushakira umunyonzi muvana mu rugo iwe imujyana ku mashuri. Abana banyu bazagira inka, ababyeyi banyu bazabona amashuri ameze neza. Ibintu byose bizagenda neza nimuramuka mugize gute muntoye. Biden wa undi duhanganye kiwerewere. Gasinyana yimireke kuvuga ubusa. Neza. Trump we imani kwakira mu bayo. Urandashe bambaye mama. Avande ndahushijwe. Urahushije ugomba kumukurikira. Oya. God have mercy upon us. Kimi cyande. Ninde? Ureka kuvuga ubusa. Yabo. Gafatwe mbi. Ufashe muri he. Muninde. Tamukaho barayi mu ngushuze. Oni intare za Salambe. Uretse shaka. Aba bahungu babakenga banshaka hiki. Yesu we inyota iraje. Kirungurira. God have mercy upon us. Afande kumagaye ubu namahorora. Oya vraiment nge ndashaka kumenya ngo abasirikare banjye babura iki batsinda urugamba. Bote zabagezeho. Urumogi rwabagezeho. Imbunda zabagezeho. Ibyo kwambara barabyifitiye. Bo ikindi ni iki? Barabyifitiye. Harabura iki ngo batsinde urugamba? Nshaka kumenya ikibitera ku buryo bakubita isasu bigatururuka. Ku buryo na general ubwe arwana nka rukurutu. Akanyanga mwitanga. Urumogi rwabagezeho. Inkweto bote zabagezeho. Igisigaye ni iki? Ntacyo. Bashaka muzajye kugura abakinnyi muri Man U. Bashaka muzajye kugura abakinnyi muri Chelsea. Barana ni imikino.
bazanje kugira abasirikare muri Ukraine siya aho bigeze ndarambiwe niko shanshiramo kandi ka Uganda maze simbura ibinzamura isukari n'igikukuri cyarashizemo iyi nzoga isutse kuri rya cupa rya zahabu ko numva rimeze nk'umutunura ntoryi kigera gusiki ndarambiwe abo mu nzu barandambiye abari ku rugamba n'ingegera abari ku buyobozi ruswa abari gucukura amabuye y'agaciro ntarangeraho nsigaje kuzapfumura iyinda igihugu kirananiye ni ikigoryi ni ikiwerebore nawe ujya hano ndarambiwe ahasigaye ni ukugarama babaha ba nyina babacukumbura babavururuta birabareba ndarambiwe God have mercy upon us. Kasongo yeye. Aro munchagaye twakubwiye ko dukeneye ibiganiro dukeneye kuganira ibintu twemeranyije ibiganiro kwa yago ntabiriyo ibiganiro kwa Irene ntibiriyo amacana yose afite ibiganiro wajya kureba ikiganiro cyayaka ntabwo uzica nigabura wajya kureba ibiganiro ukandika amaheru abandi turi gushaka ngegera abandi turi gushaka mu y'agaciro nawe ushaka ibiganiro wajya kureba ibiganiro kuri YouTube ntabihari twumvikane mbwire unshaka hiki umaze gufata goma ndakuretse uridega mbagaje umudije ugeze iriya sibyo hanyuma ntimwanareka ngo n'abasikare banjye birukanye naho bari kwirukankira muri kubacurunguza mukaburungushura mwambabariye kuko ngo muri intare za sarambwe natwe turi ingunzu za kanamba bageze n'iwanjye